Whakaalo whalai atu ko au kolo sana soni holo si hani hata tūru de wala tala tu dupu ke lata ia moe a whiawhinei. Whakamua e ne awhi ne whakamori ia he palimia ko li lifu ko Dalton Tangilangi e tau maweheanga tupe mo hukui he whakatuwhono ia pana ki Niue ko li lifu ko o Sawai Makoto. Mo lea whakatose tahapu ni 5 miliona tāla tupe ni silani ko whoa ke whakatuwhono he mutu ko ia pana ma tau ngahua he whakatuwhono Niue ke mautari atu ke he tau likua tupu whakawafo. Ko tau tupe nei ke whataua i e tau ofi mamafa mo e tau breu ofi tunga e taha e loader, taha e excavator, le mai paskala afi, taha e tureke taha mo e taha e slasher. Pehe mai e whakeloanga mo he tau whakatuwhono ni ua, tū mau e tau langamatai mo he whakatuwhono ia pana ke he whakatuwhono Niue ke lata mo e tau likua tupu whakawafo. Ko e tau nei, ko whakamanatu whoki e tūhongo furu e tau, he maweheanga whihanga ianga mawhala he tau mutu ni ua. Ko maheno ka maale ni hoko mai whoki li lifu ko Osawa ke lata mo e tau whiawhia pure whakamotu. Ko e aho whumataha e mahena hano wema, ko e aho ia ne whakamori ai e whakausianga he whelakutaki whakamua he lalolangi ne whakaingoa ai ko e Remembrance Day po ke Armistice Day. Ko e wina ai he matakau Niue RSA e kakafo ko Dr. Dean Rex e nofo ai ki Pelitania ke huku ia matakau RSA Niue ke he whakamanatuanga nei ke tātu e taha kiu ke whakatū ke he maka. Whakau e ke a mawhapeo wale kua tapa ke ta wata ne whakaingoa ke he whakaonganga ke he walatala nei. Si hanei a Estapavihi mo te walatala ia. Mai longa e BCN News, koe e la ia ke whai hukui e matakau RSA ha Niue ke he tau whakamanatuanga nei ne whakahoko e ki Pelitania. Koe haakam nei loa, koe iwi na whakamua nei, si mdalahi ni hapaori mai e mtakainanga ko Hagen, mo e Pristeni he RSA ha Niue, Charlie Tawaka. Ke hukui halo tolu a mtakau ke he whakamanatuanga nei. Si whakamandalahi ai amatoru e tau Niue na nonof mai ki Peritania. Wharu he tau aho mahuinga a nei he lalolangi, koe aho ke whakamanatuaki e whakausianga he tau he lalolangi, he tau tahe awhi hiwi seo hongfuru mawaru, whakaingoa tau paparangi o e a Mystic Day. Mo e whakamanatu e lau tōru, he tau mahina a Novema Osi, he tau tari mai. Ne whakatūhua ai he kautū ko Britania i Lontoni, si whakamanatu tu mau e lau tōru e aho nei. Ko e maweheanga ne tause, ko e whakausianga ia he tau, he rekutaki whakamua he larolangi, mo e tause lau tōre aho ia aho hongfuru mataha, he mahina Novema he tau osi. He matahoro hongfuru mataha. Ki whakamanatu e lau tōru e maweheanga ia kua osi tua e tau me whakaue ke tau atu motu, mo e tau hukui, mo e tau tangata, mo e tau whanau whata ke mahara ia ne oto i ke tau. Pia whoki a lau tōru kua mamore atu he mare tau, pia whoki ki a lau tōru ne kua momui anga ia. Kua whakataha atu e tau holonga Niue ne no nofu ki Pelitania ko Anzac Chapman mo Mawha Peo Vale. Mai kia i ke tūtala mo e ke kafo ko Dr. Dean Rex hangao ke tau seanga ne whakawhita ia ki ai. Hamautoro a whakawhirianga mai the ko Western Front Association hea nei. Koe mda kau ia ne kaoro mai e iuina ke he mda kau RSA ha Niue. Ore mai mui e mda kau RSA ha Niue ke mautoro du Niue na nofi Britania ke hukui a lautoro ke he Remembrance Day po ke whamanatuanga he whakahiku po ke whakausianga he whelakutaki whakamua he laulang. Si pēnā hama tōla whakau hau nei. Tōla hi e mdalahi. Mo e lirifu e whakau ne kua hangau ki ai. Toko tahe seo limu fulu tau toa ha Niue ne kau whakalataha mo e matakau Maori Battalion mo e matakau Anzac ke he whalakutaki whakamua he lalolangi. Toko longa lau tōru ne nākai li liu mai ki he motu, tukulele tau mamui hā koe tau ngangau, he puhala loa ki o atua i ki he tau motu mamao. Na kai fōu e aho nei, no ko whitāni he
he tau se mautolu. Langatahe tau se mautolu e whakamanatuanga si langatahe e tau ni leongi noa mautolu. Kako whipākaki ni e tau mga hara nā mo e mahina ia November a ke topa mo November ke tau mahina lawe me tata ke whakausitau me longa tau mena ni kua tau se tau tūru he motu ke moia si koe mga hona ni e tau se tua e mauturu kai purianga mauturu ke mga hona ke liu ke ono foki ke tau se tumau porque ai tau se tumau kai tau se ni he ta mga hara ke tau mga hara mahuinga ke whakatatoi atu mai whare tau motu he tau motu ke tunga Peritania tau se alo tūru he tau usi wani me tau tūru foki ha koe aho pawaki he tau tūru a New Zealand Australia koe aho Anzac ne tuho ke tau tūru e tau motu Pasifika ni watu ke whaleku tau he laulangi whamua ke mga nā. So ka mena hia ne kua apisia mautoro ke mga haka tau mena na kai ke tau whakamanatuanga whakaseanga kaha ke tau se no ni ka kua hoko mai te mga hani manatu mautoro e he tungai huhu hau ke o ki mua. He tu hau ke liu manatu fuk koe malolo ranga mautoro ke tau se tumau he tau os po ke tunga nei po ke tau se ni he ta mga hana kua kisia mautoro kua ratai tunga e limu furu tau po ke seu tau te mga hana mga uianga pia. Koe tau whakaholoanga he whakawhilianga lahi he motu kua manaki e ke kamata he aho fua he aho wofu mawhae mahena nei ke whakausi mai he aho tuloto koe aho wofu mawhito. Koe lilifu i ke whakawhili kua Sarah Reeves ka longona e tau tuhi ole ke he whakawhilianga lahi. Koe laulahi he tau tuhi ole hangau ia ke he tau whikau ke lata me tau wala kele. I ne awhi i Wellington ko whakamori ka tau whaanga he i ke whakawhili fuhu ko lilifu ko Damien Stone. Kua monoa ia ki mua he ko wana lahi ha New Zealand mo Niue ko lilifu ko Dame Cindy Kuro ko whakalataha atu fōke i ki whakawhili toko lunga ko lilifu ko Greg Coxon pi hea mo e tuhi kupula he whakatu whāno ko Beleni Tālangi mo e takitaki he whaenga hua Foreign Affairs ko Mrs. Emi Hipa. Ko e whanoanga lahi he tau motu he lalolangi hanga o ia ke hiki ki anga he matangi mo e kalaimete ko kamata ai ke he motu ko Brazil ke he matakawi ko Bilem. Ko e matakau he whakatu whanu Niue te ki taki he ki pule ko lilifu ko Esamona inu ko whitaha he hoko atua ia ki ai. Whakau e ke tangata whakapulua tala ko Sarah Sefeti ke he tau wata ko tapaki mai e Brazil ko whakaunga i ke tau wala tala nei. Ko e tata ke limu furu e awhi tangata mai he tau motu e lalolangi ko tolo atu ke he whanoanga nei. Whina tu fōki e tata ki taki ko ia ko lilifu ko Dame Jacinda Ardern ko ia ko e taha kui mawenga lahi he atu o Shania ke he tau whanoanga nei. Taha e tau matapatu whakaweanga ko a lewa e tau ki ai e tau motu e Pasifika ke aua molea e taha puini 5 e degrees he milikisi he vevela he lalolangi mo e whakamalolo e tau motu e Pasifika ke whakamoli he tau motu osi he lalolangi e maweheanga nei. Kua manaki whoki ke iloa mai he kop tūrungu fulu ko e hokona kai e kop tūrungu fulu mataha e tau kahau ke motu ko Australia mo e tamai e whanoanga lahi nei ke he Pasifika. Kai uka ngai e motu ko Turkey ke whakatoka halau tūra manako whoki ke whakahoko e whono lahi nei he tau kahau ke motu ko Turkey. Amanaki lahi tau motu Pasifika ke whakahoko e kop tūrungu fulu mataha ke motu ko Australia he tau kahau. Koe matakau hoa Niue puto ia e tau uru whakatonu he wholu e tau whahenga hua ko watu whoki. Tunga e takitaki he whahenga hua whofuanga matangi ko Mrs. Rosie Misiepo, takitaki he whahe takatai motu ko Hayden Tālangi, takitaki he whahe PMCU Felicia Pihingia Tālangi, taha he tau loea he whakatu whono ko Harriet Sionetama mo e ofisanga hua mai he Foreign Affairs ko Sierra Sionetama. Takolanga whoki e whaulu he tau kui mai he tau matakau mo e tau motu he Pasifika. Ko Koro Pasisi ko e takitaki he whahe Climate Change he kautaha SPC. Pihi a tangaloa kupa ko e takitaki he whahe Climate Change he kautaha SPRIB. Tō whakapuloa atu whoki e whaulu he tau tala mai Brazil he tau aho i mua.
Koe kua ke whahitapu ne ki si ai whalu he tau whewisi pate, whetoko e tau matakau mai he whahe motu mai whahita fisi ke tau whewa ne te polo mai tau whewa laka pili. Si biha fōki e taha whiawhia whalataha ne whakahoko ke he awhiawhi whaiumu, koe tau whakaholoanga ke tau whiawhia ke lata ia mai aho ka pisinga ha Australia mo Niue. Kamata whakamua ke tau whewa pele ne te polo ki paliasi. Viu fōke tau pele he tau matakau ni ua ke whewa ne te polo kai mua ni e matakau ta fisi hong fruma fitu a hala ke hong fruma lima he matakau motu. Koe whetoko ke he laka pili ke malolo lahi e matakau mai he whahe motu koe hong fruma ono e ola kai wha e ola he matakau ta fisi. Ke he awhiawhi kua tolo atu ai ke he multi-purpose hall I paliasi ke lata moe night market. Kua whakafua me whakatata e tau koloa tālanga mo tau kai kehe. Kua kisikisi fōki ke tau matakau lolonga mo tau kori mai alau tūlu ne o he motu ko Australia, sipia mo tau matakau he motu. Kua whakakisi fōki he tau puhala tunu kai mo chef mai he motu ko Australia ko Mark Olin. Fuluala fōki he kisia e taha whasino ne tā auloa, kamata e tangata tā whasino ko Nathan Midden Mandruby. Moe la filafia tu fōki e tau whānau, mo tau tangata he motu, sipia mo hukui Australia ki Niue. Koe whakasino nei kua manaki ke whakatuhaki ke whale, kua manaki ke tālanga ko Ofisafo e komisina Australia ki Niue. Toko fitu e maanga ko maua e tau tupe koe ua furu e tau awhitahala, he taha e tau kilalo hifo he tau whakahaloanga he Niue Ocean Wide Trust. Ko maua e tau whakahiloanga mai he mtakau nao, ko e tau maanga ko alufitonga, mutalau liku, toi, hakupu, awasele, mo tuapa, ko maua e tau tupe nei ke lata ia mo e tau ngahua he maanga mo e tau whakamatapatu aki, e tau whakahaloanga ke puipui e tau koloa tu whangasia. E ngasia e tau maanga nei mo e maua e ua furu e awhitala ke he tūru e tau. Ko e tau ke ua ki a nei tali mai he tāmata e te potanga tupe nei, ne whakahingoa ko i Niue Ocean Wide Trust, ko e whakahaloanga kau whalataha ki ai e whakatuwhono Niue, mo e matakau tofia Niue. Ko e taha e tau whakatonga he whalau whakatonga he whakatuwhono Australia, ko e ADV Reliant, ne hoko mai ki he motu he okioki whahita puka male. Ko e whakatonga mahuinga nei, ne whanawiko ia he moana, he Pasifika mo e mautari ke langmatai ke tau motu, ka lauia ke tau le kua tupu whakaofo. I ne awhi ne wina ai komisina Australia, ko lilifu ko Olivia Thangem, e whaelu he tau te kitaki e whakatuwhono, mo tau ofisa ngahua ke o atu ke ono ke he whakatonga nei. O atu fōke he matakau whakpuloa ha PCN, si hanei a Esther Pavihi mo tau walatala ia. Ko whenonga whakamua nei he wakatonga ADV Reliant ki Niue, ki lunga he wakatonga nei e tau puha koloa langomatai mai he whakatuwhono Australia. Ko wina he hukui ha Australia e whalu he tau takitaki mo tau lilifu he motu ke watu ke kise ki loto he wakatonga nei. Whinatu fōki e whakatonu whono he whono ke pole lilifu ko Hima Douglas, sipihia mo e whalu he tau takitaki whahinga hua. Ko e takitaki he ofisa he toloea ko Justin Kamupala, takitaki leo Richard Sami, takitaki whainga hua malolo sino Minerva Iki Mau, sipihia mo takitaki whainga hua whanua fusika toa kau ko Poia Kesene, mo e whalu he tau ofisa nga hua. Lahi mo e loa e wakatonga nei, taha foki e lapa lahi ke lata mo e tau helicopter ki lunga he fungatonga. Ko e wakatonga tālanga pauaki ke lata mo e tau ngahua mamafa ke tali atu ke tau le kua tupu whakaofo. Taha fōki e poko tunga e poko whalenga ngao, mo e taha paramedic, ne maeke ke langamatai ke tau pākia ke he moana po ke tau motu iki. Mana ki e wakatonga nei ke tuku whenonga he a whiawhia nei, whinatu ai ki tahisi he atu motu French Polynesia, mo i tuta ki e whenonga ke he whalo tau motu, ato liwa atu ki Australia ke lata mo i tau mga aho ki ukioki whakaku, mo e tausea e whalo tonga hua ke he wakatonga nei. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Ko e o ki whaeta puka maale ne whakahoko i au whakatatahe maanga ko tui, pese he toko ngahoa e tau tangata ne nofo tui ke maanga nā ko tui, ka e matalahi mo i lima o loa alu tūlu, ke whakawhileweia ke tau tangata ko uatu ke lata i mo i au whakatatahe maanga. Pina tu fōke tangata puki ata PCN, mo e tapaki ai fōke e wholu he tau ngata ke lata i mo i au whakatatahe nei, he maanga ko tui. Maanga tau toa leka leka whakamalo, ke lana
Pena hatu tulu to wala tala tutupu ke lata ia moe a whiawhine ko longa sana sene hola ne ko mawehe atu no na wha me munui ne po to liu whilewe atu tulu ke whae tapu ka hau munui ne po.